Karbing long long le adui hoi alam aputhak pen KSYC KFA lapen KSU atum pen perang kia mai kang ni lakhojan alang sun along hemkong long ke pasang ji adim lapen to work islam PG wapan la so hawar ara atum pen kachuning ri diphu manja to war adak long ihum hemkong long su kachingkoi Karbing long along li adui hoi alam aputhak pen karbilu charli asong atum pen perang kia mai ki phat West Karbi Anglong lapen Meghalaya adui hoi along Meghalaya asor atum pen Karbing long long li ki chirai ji pan batai ki por ilu lasu ajok pen kedam tang pai ni pai engkoi ra phor ni sami Cintong konsisi parlupon angkang umlang per along sami ahir chududlo labang so hu dapu anat Karbing long district iton kelang atun lapen Meghalaya long keton kerang atum angbong sami pilang ant lam thama dukomon koklo Apuanat laan ahir sudut apoi vista Karbing Autonomous Council long kethike dinge tum lapen state sarkar tum kang samduri aputak pini KSYC KSU lapen KFA hampranga song tum pen KSYC asai hemalong perang kia mai phatpon labangso perang kia mai along pen alang litum pen pangdak pon atengki Karbing long long leki inchi system majok aphanta pilong le lapen along atum ben semi pangkaprek along leki enchi aphan ke bori e puselang litum perang kia along pangdak pon lapen Conrad Sangma Meghalaya Chief Minister tum joint press address that of give and take policy ko alam kaninje pen ilitum asam angkang along isi negative atomon ason nang jabro ason si ilitum heglong lo ka give and take khana para abang along le pen block 1 block 2 along le kachilari lasona I miss lason mane lasona atobon si rata thengno jabom lo lasi lason atox pen si give and take a policy pen si laso alam ke pangdak pensi pini ani asam angkang hur chododlo pesi nilitum mathalo lasi nilitum song thom pen ke give and take policy bang ke nilitum ke chedonun thekhe Karbi Anglong district angkang along le an ke ek insi tame nilitum aprang benta piun e pusi nije bom lasi non ta nilitum Karbi Anglong along le pen Cepadai si kapre kaphan laso $1 kache lar thi po bangke nilitum las tikoi dung thekhe lapen non Karbi Anglong det pen Meghalaya border det takali Nagaland anara thutame lasona tomon nangjabi angring si dambom lasi nilitum nalitum phan press media jur potum han nalitum medium pen churi kang tung gela lapulo council long ke the kiding man pen ke do atum an MLA atum an MP atum MP nili kachuri kang tung bang ke lapulo nalitum prabjin pen immediate react unde pulote lasotomon monon phi ke jaw bang ke ilitum Karbi Anglong long suluk sodak atomon nang dokok tahai lasino na por ke dongko ilitum ajad asai le dosi tame birthday punoy biya punoy ajad asai le do pustame nalitum lahaya bang inton pen border of han serious issue and pen nalitum Karbing long arat phan long le rai komi pu my meeting long ningje bom lo samenali tum non practically tame non ke claim ya por nang le lo pusi nili tum mathada basini ni tum song thom pen chuning dilo je nang li tum leadership andar Karbi Anglong along le bang nang li tum raidun po lapen Karbi Anglong arat phala so confident bang pipo je idi tum Karbi Anglong along le bang ke ek in sita nili tum kaprek pen chelarli po bang kenang litum Karbi Anglong arat phan so aning lo la so confident bang pipo pusi nilining hello Karbi Anglong arat bang ke aprang benta
constitutional boundary ateng si dobam nilitum ke majuk along le Nagaland along le tak kamam de ba Meghalaya along le na tani litum dang de lasi la soteng kachidut hip dia phansi council atum ke thek ding tum hanta nili chuniri loje nalitum la show issue bang serious and pen nalitum border issue bang border anak kisung ke boy alam kachini nun pamekai phanalitum kengkam cijor po busi nilining thelo Umlang phera long chinthong hawar arat lapent lapu Meghalaya asor atum pent lamta thama du dut pent ahir chudur apu thak sami Karbinglong Thomas Council long keduk theke ding MP MLA CM EM atum MSC atum pen kang samdunri mate alang nitum mithang jungjung mate birthday party mate bialong kidudun rong lapu na rat kisung kelang nun det apu thak sami alang nitum pen ningduk chpaklang pon Karbinglong long kedu adu ya hoi tum non kisung ga por hut Karbinglong long keduk the ding mate CMEM atum kerap chitu dunji phansi alang litum pen chunung ripon কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল আৰু কাৰ্বি আংলঙত যিমান MLA আছে MP আছে তেখেতবিলাকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যাতে তেখেতক তাতে ভিজিট কৰি আৰু ওপৰ চেণ্ট্ৰেল লেভেল ষ্টেট লেভেলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি যাতে এই প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতক আমি আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ তেখেতবিলাক এতিয়া ইমান বেয়া চিটুৱেশ্যনত আমাৰ চিন্থং সমষ্টিত উমলাং ফেলত ইমান বেয়া চিটুৱেশ্যন তাক মাৰপিট কাটাকাটি হোৱা হৈছে না এনেকৈ চিটুৱেশ্যন এজন আহি আছে সেইটো সময়ত তেখেতবিলাকে টোটেলি চাইলেণ্ট আৰু কমফৰ্ট জোনত মানে ডিফুৰ ভাল জেগা নিজৰ কাৰণে ছেফটিৰ জেগাৰ পৰা বাহিৰে নিজে সিহঁতে মেইন য'ত ঘটনা হোৱা জেগা সিহঁতে ভিজিট কৰিব নাযায় একো ইনিচিয়েটিভ লোৱাই নাই কাৰণ তেখেতক এই কেইদিন ভিতৰত আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ যে কিছুমান বস্তু পাৰ্চনেল বস্তু ক'ব নাপায় তো সেই আমি ক'বলগীয়া হৈ যায় ইমান বেয়া চিটুৱেশ্যন আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ অসমৰ ৰাইজে কিমান ভুগি আছে এই ভোগাত তেখেতবিলাকৰ কোনো বাৰ্থডে পাৰ্টি চেলিব্ৰেশ্যন কোনোবা MPৰ ছোৱালীৰ চেলিব্ৰেশ্যন যোৱাকালি হ'ল কোনোবা লুনচিং এমৰ চেলিব্ৰেশ্যন তাতেই পাৰ্টিত গোটেই MP MLA CM EM MSC বিলাক তাতেই গোটেইবিলাক এনজয় কৰি আছে এনেকৈ হ'লে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে কিনো আশা কৰিব তেখেতক আমি গোটেই দল সংগঠন যিমান কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে যিমান সবেই মিলি আমি আশা কৰিছোঁ যে তেখেতে কাউন্সিল বা MP MLA হোৱাটো হ'ল আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজক Karbinglong adui hoilong kidu arada tum phan sami alang litum kisung ke boy husami Karbinglong hemphanga song tum alang litum un apen chirap chitu dun thibji lapen alang litum long si alang litum kai kita ajab dun thibji pusi pharenke thengno alang litum pen lamjai pon pini labangsu pharenke amaya long KSYC Maipu Prakash Terang Konchan Bang People Tiso KSU Pent Konchan Bang Jirsong Taro KFA Maipu Tinku Ingti Lapen Konchan Bang Surangsi Rong Pietum Chitong Dun Ji border ke dua rat phan sitami alang tum bhani le tum song thom hin pen ningkang sama kardom nang ni tum han pipa jelo pima nang le tum hada angthin ke chipathi dut pen ajok ke dam tang ningkan ko an ye pen force tame Karbi Anglong arat nang chi thekdun long le pin lapen dak Council ke ja lapen Assam sarkar tum nang chi thekdun long le pin pen sitami aphong hadak lason encroachment dolo longle nang ke piat dolo sitame nang le tum ning angthin chipathi dut pen hadak kai ke force nang ke chi song dut pen longle ke chi rai kombo malong apot nang le tum phan sitame ni tum ning arong ning klong pen ning kang sampajero lasi ke bang chilang aporani nang tum ning pinang ne nile tum Karbi Anglong asong doa nang bong kai ke sitame nang le tum along sido lapen nile tum hadak sitame sport visit along sitame li tum ta jakong nang chitu dun ji phan sitame nile tum wangji lapen ke Assam sarkar lapen Karbi Anglong Thomas Council tum phan sitame nang le tum hada akisung along prabjin pen nang le tum labang so akisung be ke jok ke long je phan nil tum alang tum ben sitame ing tui beng ang ding tame ni tum kaching kiching wai je phan nil tum song hin pen chisik ding lo lasi ahoi ke do arat phan ni tum ning ki pathe ke lahan lo nang tum det kali Karbi Anglong arat doan sitame kai ke tan nang tum long si dulu Karbinglong angkang along bangki langsun ke langmi pinang an andu lahai langsun ke langji pan Halloween atum pen semi kiwang bom atum do bom lo lason si Durbagri MSC konsipar lupon angkang lokhonjan alangsun along stam kilang mivik ajok pinang Halloween atum pen Golaghat Jorhat Dibrugarh Tinsukia atum pen semi pinang an kiwang atum do bom lo lasi lokhonjan arat atum pen sami labang so langsun along la andu si alir acham ki piponji lapen towar selampon ra lapen punat hemkong long ke pasang adim selampon pesonte misenji pusila so habar arat atum pen chuning ri pedopon boka pen Robinson Killing Karbi Long Reberta to la ba so lang sudan tum army din kuita sile ko ba mana hejo ke se la ba so ka khata sini ma la tum tum man se la se adu hola la bangke se non la kamera bangke non la se chu jome andala la tome alang tum na ke akang la do la
Kalang mai. Dang te lo salah. Lili khana lo dei. Lakukan ke lili. Dang te longo an bak alang kum dolo la bak so lang roi ke ho. La than pa kini ma. La so lang so mang gadang ye 3 step to chok dim lo. Number 1 hadak 2 la pena ke 3 lo la pena tak mong lo. La pena hapu mo itu wang bom left side na kita halap patin bom ka dik. Dang te Halloween amuni pen atum tak ke wang do ma. Do laso dak pinangan ke lang tindo Guwahati Dibrugarh Tinsukia Jorhat lahai pen Morang lahai pen ke lang tindo. Tang ten ali tu local embassy lapen ake hai PM Suliram rong hang panali tum pile ka tunungi dia ason doma. Laso sar bani tu makan angkat sini bang ke hello ake lada pinangan tu silang tindo bang ake tu lapen ke Halloween ke kame kelang tu bang tindo. Kasi jasna kan te kidam kelang atuar kame problem madan do lapen ke ladak belucot aposi ladak keju kelang tu ini tu local embassy tu itu masih itu council kan abang tu din kelang kidam kelang atuar hai apa alon ki pipen nang kirap tu kan tu mahin dengan jasna kan kesini kan tu nalo kesini kan tu lah hello di tang te ladak nali tu aku miti puisi asong do la bang tu ke seng ibu mate nali tu normal seng normal seng ilang di tenali tum kiseng nali ning hang ma matang te seng se la pusi paju pa wang raji pusi nali tum ke mathai lo nito mangal ke seng ning jit yalo la ben bang su seng ya bang kelalo ni tum din mang kala da bang ke ene sai seren kan samme ni tum din mang se bogre la ben ke long extending atu ke dam kan din kuit kan samme then enforcement ka kami do dong sini tum dar local community ta we la ben council kan tamme thang recognize awi tum kan se mofi la tum kiti ke bang ke na kapte kapte ke development atum claim ten mofi kan ke location ke bunai kan atum sini Gulahari district na sitok da tum na kita ka tiye kapte do la si bang Gulahari district atum na sitok da na mana palo da na pusali tum ke aku CM tum ha ka tuningi pa dolo ke Pai ni pa encourage trok ani di fu manja to war adak along Kheruni along Ihum Bolero registration number AS09G9020 hem konglong hidianat chebar chok adung ara era tu theknlong si labang so hem konglong sukte war abang phu phant sei kelang ji phan di fu medical college and hospital along an wanlo birta kiri bom hud an bang ke majok abang pustami aprang ke dambang avelang puanat hem konglong kete war abang phu abang hor kangri lapen hem konglong ke pachar pika jok mang si hidianat chebar chok pusi birta ribdun long Pai ni pa encourage trok arni Karbilu Charlie song ma de thi hek pen KSA atum pent District Press Club of Karbi along asai hem along Pherangki amai ing nipon labangsu Pherangki amai along KSA Konchen bang Ojoy ingti Dipu District Committee amai pu Bisnuram Phangchu KSA Office Secretary Kirishon Engleng KSA Central Committee Ram Teron Jason Teront Bidor ingti lapen KSA member Mensing biatum chetongdun Skarbeng long chinthon hawar along Meghalaya asor atum pencil longli alama puthak pen ahul chududlo la suphak sami local MEC Pudip rong pi ban kang samdunri aputhak alang ni tumpen lamthi karju padopon uthalang so MLA sami lamthi simta kabidun der aputhak si alang ni tumpen karju pedopon nitum non theglong athege theglong lo athege alang litum ladak local MEC do halapo MLA do roli sodak dopok boy phisi tame alang itum ada chumuri da budang itum pinian ga thega mongde asi pinian ni itum laswa apes conference pen local MEC amreng socheng chingthong local MEC la penon kedobo aku hamrama kedobo MLA rupsing kerong fakta nang ituma media platform ho pen condemn kang tung bante alang ituma sonson dag ratari political songjap puna che krong ke karbing lo phangle ekdom useless datong phangge alang litum phan nitum মানে আরপু গিপি মানে লাটুম ফান চেপা হাই মানে লাকে সিরি মা ফান লাংটেং পাওন কুসি নিতু কেএসএ সেন্ট্রাল কমিটি টেন বাকে থম এমইসি লা পেকে লা এমএলএ ফানা কুপর সিরি মা ফান লাংটেং পাওন পুনা লিটুম মিডিয়া হই মেসি আলাং লিটুম ফান লিটুম আরবক নাম কাংতুম আলাং লিটুম হোমস্টি আলং পিনিয়ার নিয়া তা নন কে dobom lason
situation chefes nang ko kala border ong chefes nang ko katheke hala so border area long thang medical facilities ave electricity facilities ave education facilities ave e sonbak a facilities ta nitum on the sport ke dam hot area ka bi dam hot thekdam only plus itum ke dam tangari ta nitum a demand ke pugom 1951 according to 1951 13 April Assam Gazette notification of tengsi itumalong lebang ke dobong nang ko la penjom si dode pulotang te bala Karbi Anglong onon ke dobong tuliram ronghang ke japon lin tim Karbi Anglong alang itumajong si lasu alam kialo non kirang jilangar ni jong si cetang sam the pulotang te nitum student organization dan make isi andulon kemang kok alang itum Karbi Anglong long cedolong le kata নীলি তুমি চিনি নে CM হ'ব পাৰে বা MEC হ'ব পাৰে বা MLA হ'ব পাৰে যদি আহিবলগীয়া দিনটোত এই বৰ্ডাৰ সমস্যাৰ সমাধান যদি আমাৰ লোকেল অটোনমাছ কাউন্সিলৰ মুখ্য অধ্যক্ষ তুলিৰাম ৰংহাঙে যদি বস্তু নলয় তেতিয়াহ'লে আমিতো জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম